help the plants. Et kõige lihtsam viis taimede kasvu soodustada, stressi vastu tõsta tolerantsi ja suurendada saaki on läbi leheväetiste ja meie soovitame siin kasutada koos ühes paagis putuka ja haigustõrjega leheväetisi, näiteks Ecolist Micro U või Maximus Amino mikrorapsi. In the harvest, to get high quality seed, the moisture content would be best in 20 to 25 degrees. If the moisture is lower, then you can have a cracking of the seed. Uba tuleks koristada siis, kui kaunad on täiesti tumedad ja niiskuse sisaldus peaks olema vahemikus 20–25%. If the moisture is lower anyway, you have to be very careful. Et kui niiskuse sisaldus on väiksem, et siis tuleb olla väga ettevaatlik, et kest ei laguneks. Also in drying the harvested seed, it's better not to have a very high temperature and have a little bit longer period of drying. At least you can be then sure that the seed germinates well. Ja samuti tuleb väga ettevaatlik olla kuivatamisel, et kasutada kindlasti madalaid temperatuure ja pika perioodi jooksul. Et samuti jälle see kest ei läheks katki ja idanegus kaob muidu ära. Ja soomlased siin isegi soovitasid kahekordset kuivatamist, kui Eestis see ei ole väga levinud. The biggest benefits of using field bean, besides that it's very profitable to use field bean, is that you can get nitrogen free of gas from the air, and also field bean has a pre-crop effect. So after field bean, the next year you can lower the nitrogen fertilizer levels from 30 to 40 kilos. Ja mis on siis lisaks sellele, et ta on kasumlik kultuur kasvatada, kasud on see, et ta seob lämmastiku õhust, et lähevad madalamad lämmastikukulunormid ja ka hea eelvili on, et järgmisele kultuuril jätab mulda 30–40 kilogrammi lämmastikku. And then as was mentioned, field bean is excellent feed for pigs and poultry and cattle because of its high protein content, and also the value of protein is high. It has very good amino acid composition. Et on väga hea, põlduba on väga hea sööt siis nii sigadele kui veistele oma kõrge proteiinisisalduse tõttu. And in Finland, for example, so a big proportion of soya has been changed to field bean, and it's very often it is cheaper for farmer, and the animals are very happy, and the profit from using field bean for feed is in animal production also it is very good. Then there's a calculation from last year of cultivation costs of field bean here in this has been made here in Estonia, this calculation, and you can see here the seed cost is the biggest cost per hectare, 126 euros. See on siis tarbikute kulutabel. Then fertilizer use
here has costed to be about 90 euros per hectare. And then there's a cost of herbicide treatment, 37 euros. Fungicides 2 times, 25 euros. And then a very minor cost of Ecolist leaf fertilizer, 3 euros. Pesticide, second time of Ecolist, which these treatments can increase the yield significantly. And the total cost has been 290 euros per hectare. Et see on tarvikute kulu. Eelmisel aastal tehtud siis katsed siin Maaülikoolis ja võib-olla siin mõnda ilmutab ära, et see number on nii suur, 290, aga see on nagu maksimumprogrammiga tehtud. Ja nagu te teate ka praegu meie hinnakirjas, siis tegelikult see seemnekulu on natuke madalam, et 490 eurot tonn on praegu hetkel. Et on võimalik teha ühe haigustõrjega ja leheväetisid ära jätta, et kuidas soovite ja sellisel juhul tuleks kulu sarnane hernega. Kuid me soovitame siiski sellist varianti, kuna need kokkuostuhinnad on ikkagi head ja vähemalt 4 tonni hektarid nagu juba peaks andma saagikust. That was all. Should we ask for questions of controls? Äkki keegi tahab kohe küsida selle oa kohta küsimusi? Kas reavahe on tähtis oa külvil? Ma vastan ise sellele. Et soovitavalt on see reavahe, laia reavahega parem, et see õhk liiguks sealt vahelt läbi, et haiguseid nagu eemal hoida. Meil on ka teile kingitus, selleks enne meelest öelda, et kes küsib mingeid küsimusi, et meil on paar kingitust, nii et palun härra. Jah, palun. Selle küsimuse ma tahaks anda otseselt meie müügimehele, keda ma näen siin Roman. Ma ei oska selle kohta. No miks mitte ja liblikeelena nad sama hernes suba väga erinevust pole, kui päästa, miks mitte. Rohkem mul infot pole selle. Küsimus. Then we go to Olmari Vaari. Jätkame Varese odraga Olmari. Olmari is a very early six-row variety, which has been, again, Olmari, I would say, is one of the earliest varieties what is available wherever. Et on kõige varajasem odrasort, mis on nagu üldse nagu saada kindlasti Euroopas. 84 days, 4 days has been the average growing time. 84 päeva kasvuaeg. It has very good quality for fodder production. Hea söödaoder. The straw is very stiff, no problem with lodging. Tugeva kõrrega, et lamandumiskindel.
It is suitable for